We're going to Tatundriwe, RBCC Center Church, Imphal Youth Department, Roy Lang Laumai, The Voice of Gospel Solo Han, Season 1, Haitat Kaipuni. Mitong audition hai online ko takai puni July 23 hai last day chupni ko na bigo na Mitong number hai save sulauto Telegram app ko submit sukhange registration fee kazaumge khani any inquiry mitong number ko alam nungpuni. The Voice of Gospel hai rong Khangmei naida tuni Elimination rong khani grand finale English le rong luna chamdan khange kumna track ni instrument ni kamai ka haw mi thia khaw sisin nu puni Elimination round by 3rd August ko takai puni kumna grand finale rina 10 August ko takai puni kadai suna Imphal ko bom mai rong mai chabon gospel ruswani mai goi kam platform hai saplo tone thau kum mai Imphal ba mak mai ka zaw lo ni menai ta ka zaw lo nu e tiki jarai suna expenses akhat ni ba mai bam to adjust lo phang winner prize hai 20,000 khani runners up kam 15,000 preparation Kumna 1 month introductory course on music to kadaw sa mi ti ni. Mai goi na mitong solo han hai kazaw sui na kazaw lo ko.